Pjevačica Rada Manojlović stavila je tačku na višemjesečna nagađanja da su ona i Haris Berković prekinuli. Ona je na svojim društvenim mrežama napisala objavu sljedećeg sadržaja: Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim našim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u životu i karijeri. Neću mnogo komentarisati, kao što nisam komentarisala ni tokom veze. Hvala. Rada i Haris bili su u vezi 6 godina. Haris je 2015. pobjedio u Zvezdama Granda i tada je zapeo za oko Manojlovićevoj. Naravno, on je za nju i ranije znao, ali pošto je 9 godina mlađi od nje, nije preduzimao ništa smatrajući da ona ne želi biti s mlađim momkom. Rada je u jednom intervju priznala da je ona ta koja je Harisu davala signale da joj priđe, što je on u konačnici i učinio. Tako je krenula njihova veza koja je preživljavala brojne medijske natpise i raskide, ali evo sada je došao kraj kojeg je potvrdila i sama Rada.